لا إله إلا الله الحمد لله وصلى الله على نبي الحمد لله وصلى الله على نبي الذي تبعه الحمد لله وصلى الله على النبي الذي تبعه محمد والآل والأصحاب وتابعين على ثواب محمد والآل والأصحاب وتابعين على ثواب وتعظم الأرض على النظر قرتنا إمامنا المطاع تهيئ بزوب وكامل وهو أبدها الله من كل ما يكون ويشاء ابن محمد سيد الله لكل ما لا يلي بالأبد ابن شريف محمد الذي شريف محمد سيد الشاربين وهمت أبسيات سيده الوزن كنت بالخرائش كنت بالله بالإيمان إلهي ابن شريف حديث إلهي قل يحيى بن عبد الرحمن أكرم له الحماية مقل إدريس الوارث مجد محمد الطريف الواري مطالب بالتاهل مطالب بن عبد المؤمن بن عبد الله ابن محمد جميل جاي بن عبد المؤمن بن عبد الله ابن محمد جميل جاي بن حمدان بن علي السجود ابن محمد القاسم اليمود ابن ميمون ميمون بن علي الأبار بن عبد الله نجل بنهم نجل إدريس بن إدريس الإبراهيم بن عبد الله كمين سلسلي ابن الإمام الحسن المصلى الحسن ست بيت صلى ابن علي كرم إله لوجهه وشرعه وقاه وأن يكون شيئا بذكر لعلنا يفعلنا ويقي البلاد من شر مطار وطارق بنيان ساجرا ثم صلاة وسلام أمنا على الذي بهدى واقتدى ثم صلاة وسلام أمنا على الذي بهدى واقتدى محمد سبيلنا للآخرة وآله على القتال فاقرا مدمت الأرض لها سماء كما ثم يغلي عنها وشيلتي شغيرها الله ليزيد الله عليه الله وزيادتي شغيرها الله لجدي صلى عليه فضيلة شريعة الله لجدي صلى عليه يقام الله والإقران كاسا من الإمام والكاسا ويكفى سقام الله والإقران كاسا من الإمام والكاسا ويكفى وذلك معرفتي إليك فوز بها ونعظم السعادة وسادسها بمعرفة الإلهي نبص بها ونعظم السعادة ونقصنا حينما النبي محمد بقدما رسالة ونقصنا حينما النبي محمد بقدما رسالة الله صلاة مع سلام
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق والصلاة والسلام على من اختار الرفيق وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالما سبب من يوم فرجون كبي سنا كأني ربي وصاني سفلوي ودي أمبا فاتولي أمبا فوقولا يا فاما على كهنالا على كابرانو على كنيرونا كانغادو لامانكو ربي أيمن دولا كبركة الله على كبركة دوكنا كيسي دوكنا كتانا كدوكنا ربي على كالونيا على كسبتي zikirin folo ambu fo ambu wala nyumando ambu barakata kosra folo ambu fo ambu wala nyumando ambu barakata momo ni ise ano walma ne awa selin ne kumbala ni ma yaso ambe boke ya fela jele mba fela jele fo anga bi wala ndai wala na kirkirni barikada kan amba fi ka dina wala ndami mbarabu awi suina wi ankaramo anka Sheikh Ahmed Tijani rahimahullah ali letere minun sebe katuraka karande umma ani aynya maraka min di kalandeuma ka ko ka soma yele malinye amba fi suina ka kuma odeka arama dimma ko bi finfela yi anillara bela jelen bi Sheikh Ahmed Tijani ka kuma kono ko mi nafo adona na jawahirul maani ko komi yani angasi Sheikh Ahmed Tijani ma anga do kirengirenembi ni sinkadro anfama ananga la deglimo Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ahmed Allah akramo ananga Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ahmed anaka zuriya bela jelin ni kalane bela jelin ni kanu wo bela jelin ambajina la fe duni minum ba kan alaka donun tali no ya alaka si jandama kene adama ka mi anyifi amen alidi ankara mo alidi khalifa li Sheikh Ahmed Tijani alidi khalifa alidi khalifa li Sheikh Ahmed Tijani rahimahullah ولشيخه الشيخ حماية الرحمن طال الله بقاءه بيدي شغنا ملكا خلفاي دونني نغالي كي كو يلاي عليها كلا خلفاي بكدي نا اتغي فاتورا اي خلفاتو يو خلفاي سبرو مفلادي خلفايا كاساتي كينيغا كاساتي بالولا كمينا فنايب وي خلفاتو فناي سوما يلا ملكو بويكا خلفاي شون حمل يامي بايكا دومي كان لا فبيلا ودي نيابتي وقت كنا امباني الله تبارك وتعالى في هذاك فهم تكون ماندي الحمد لله امين الله امين نمبر شو انا تجاني اي letter do sebe kadro kalande bela yelema foroba letter bala letter kene grano bala alika ko Sheikh Ahmed Tijani fatuniye aye nyamara kando di kalande uma kaga kalande ngwa kene ga anga no hakili mudu Allah
Shawna Tijan ay lettre sebe ka so bela jenema lettre nya ko tugodi ay bismillah ko ka sallallahu alaihi wasallam ko barkalin ni bina adam na ibada na ni bismillah wa inni sallallahu alaihi kan damina fanala ay ala tan ko mina fo ala iriya ki dawuda mina ni tan ni chukumi ko o temene ko kitabu bi se katro angano bawo bela jelema ni ulu ye hata ge bawo ye katalama me ka letren ci bema ni to ni jamuye kerangera ni nyama ani laboli nyama bawo bela jelem fo folimi idandala alaka hini alaka hera ugot folino Allahu akbar من أحمد بن محمد تجاني لذلك وراء أحمد بن محمد تجاني وبعد نسأل الله تعالى بكافتكم وخاصتكم أن يفيض عليكم بهور العناية والمحبة منه ورضى منه سبحانه وتعالى على طبق ما منح من ذلك أكابر العارفين من عباده وعلى الخصوصية حتى تكون عنده جميع مصابيكم ممحوة غير مؤاخذين بها. شفت يعني كنت تقول ما يكلم ترينكونا. أقام بيالا باين دلي. أو بلا جليني. بلا جليني. ناكا ما كرينكرين مفناي. الله تبارك وتعالى كاكا دمي مباجي وسروعوكا. ناكا كانوا باجي وسروعوكا. آمين. على كذي كباو بلا جليما. آمين. Comme il n'a pas à la caution, comme il n'a pas eu mon à la bonne boue, Waliou Sony Mina la Cosoni, on a dit au Bella Jelema. I Sony Mindi Akama, Keringen on Mala for Jauma. I Sony Mindi Akama Swani Luma, à la Cosoni, on a dit Auma. For Lavana, Auka Juma Bella Jelemi, que tout se finit, Barajugo. Ni kalaniya ke ala ka pela jilen to se ka boyin no ake ko mina fa makere ala kana o simina na ka barajugo ala ga ya fa ka jumu bela jelena ani aw nyina na ka ko minun ke na kuma ngake ala ga ya fa bela jelema ala ka tema bela jelen kan akana sera ka ka fere kono ale bonye allah tabaraka wa taala fi allah tabaraka ka go jami ambe ala indeli akaw bela jelen sebe kunanja dongo ko gabe kono kaw bela jelen ke ma funanduye ya rabbi bari alati ma su to sebe kono fo aga ma baw anaka kerengeron lungew Allahu akbar alaka farol ba alaka oke awiye amin chogoyala nati yelema nati tu se ka bolinu amin Allah tabaraka wa taala ka addu sukun nyew kalida naka noroy Noromi ni ayo suru niuka kabini galila alaka au nyisi nyonya naka fsondiai jina ana lahara alaka fulike kadro auma naka hininyi bari ni ala e fulike kadro ngomi manu hininyi je konfe bela jeli ala bo bele makaboma lahara konfe bela jela bo il makabati la moma Allahu akbar ko ni bela akake akwa donina ka fo jo bela jelini jingono abela jelin jolembe masiba de nyekoro je masiba yi bela jelembi ka kiro ni masiba noniya do mama bi je kono ibasoro jarabu do bika imma masiba in akake geleya do yo bi jigi kan ala kangisi amen walma akake nema do yo wuli ka bi kan ala kangisi amen walma ni kanu yondo e o fatulu na chuika bange bado iterido ije nyondo kina balaka be ko fatura wallahi o be masibado de ni jingono wala utana dante minna nango ambafo mana igado ko afa kuma bijan nga kuma bakruma fola ni ko nyogona jigina ni mami nye kabinawla fa sabra as-sabra litajarrudi mararatiha ko benka sabali ay sabali lazimi ay sabali kuna yayi aka kunu
afin kuran man do me yakun bari ala ye jon jigi kana nin jin kono o jarabu de kama ومن كفى به منكم جواده عن تحمل ثقلها ومقاومة ما يطرأ عليه من أعبائها فعليه بملازمة أحد الأمرين أو هما معا هو أكمل قم مامي نيكو سو بنانيه كابو masiba indo ni girindo nima masiba kele minna bi jigiga abisa ke su nyon toroy abisa ke nyon toroy abisa ke sina muso nyon je ni kodo yi soro imasika munyo akoro imasika kumbe ni yere ka sabali ye chugo sila ko mana ko frabala ko frafla be no ko iki janto ulu dola kelena walma iki janto frafla imbela jelena nyon ga be fara nyon ga ko udi kay frafuno jumay mulazamatu ya latifu يا لطيف يا لطيف ألفا خلف كل صلاة إن قدر وإلا ألفا في الصباح وألفا في المساء فإنه بذلك يسر خلاصه من مصيبته لما سبده يسر كما نكون قد يسر ديكون قد يسر إما بودا سرالا كو إكي جانتو يا لطيف يا لطيف يا هني نغم مسا سمي هني أكجونا مسمي هني نا يوسف لا ما من أيوسف بارن وانا كهني أكو عليه دي لطيفي ومنا على لطيف دي جلاه كنو كيتا كبا كنو بيو كان واجيما كو سلاما مي ليا دون كفوكو ليا دو يسرو يما فرا سرالا كو إيكا يا لطيف سنين بكلي سلواتي بلا جلين كفي سبتجاني لكوتي ko ki jantola ya latif ne bakele ko ngani masola ko iki janto bakele na somadafe ana bakele na uladafe somadafe bakele uladafe bakele akonni isera koke ibe kisi kabo masiba ma iga limane amaseka masiba mi siporte akacha ala fe ala bidemi ala bi bora dima ala ba falenga kenyumani ويفلول أفلانا مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتح لما أغلق ويهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم إن قدر 100 خلف كل صلاة وإلا 100 صراحا و100 في الليل وينوي بهما أعني باللطيف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يولي ثوابها له صلى الله عليه وسلم أن ينقذه الله تعالى من جميع وحيلته كو نيم منا لطيفين أوتا منينكو فلانا من بالا ويدي كسالي على كراكا صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة دي جرب قلمي مامينكا جرب قلن نونيا بدو jimako laharamako gelew minum binga ko iki janto salatul fatiha ti kemela farda salim bila jelen ko fene lazim te gelede ay ni ko kerenkerne ni ka di kalando maka wa shughul tijan fi afunna ko ikhtiyari allah akbar wuri fly lazim wa ikhtiyari lazim yemin jagwale mbika dongo do ni bake odonendo ngani ikhtiyaru de ni mami ni alako bila ibi janto ala kake mana hali ni adana ikarango de kokikake o ko luzuni di kala de bila jelema ikado ka fuko o wasarago ibi janto mana asni kemela makira kan sali noyi salatul fatiha sallallahu alaihi wasallam keme farda sali bila jelen ko fe ngani masula yele iba keme ke so malafi ka keme ke so malafi Allahu akbar latifi ani kira kan sali mana ika abaraji di ala kira sallallahu alaihi wasallam ika ngani afana ala ki kisi ka wika nimbo go bele gele yin bela jele isen fle ka choro go minna
bari ka so binani ye koro ko man yi bolo ma se ka siporte mana ibe angania ka wala ki kisi ka boma ka geliya nguli ka bi kan jona jona yi ka do ka foko ala be demen ki robbe ki loma gen ko cho kelendo hakaza man ka surati alayhi duyun وعجز عن أدائها أو كثر إياله واشتد فقره وانغلقت عليه أبواب أسباب المعاش فليفعل ما ذكرنا من عهد الأمرين شرط يعني كو تشو كلين دو ني جرو كارلا ما من كان ولا جرو كارلي كان ني كو كيبي بودا ني سرا من في يبي تشورو ni ko kibe kurdu ke ka fere minge ka yire bo dingono o bi ke sabe ki ton choro katan kuma do di ke al madina na kana be miri ka foko mana be ko dabali wala fi on do ya la ka jarabna wi bi boli ka to Allah tabaraka wa ta'ala ma ko otila ma bi boli ka ta'ala ma chikondi ko ki jantoni ko kelena e janto latif si bakene walma kila kan sali ni salatul fatiha yi kemi Allah ni jurubi kana ya masaka tara ima fere fonso wal mamami dutigi mi ni ga kole chara dongo dombe bi ki chodi ki jandonina ni ka fanda ngilera ki jandonina ni balo soro siraw tuguranye ki jandonina nin ko flay do la gele wal mo fla be la gele iga do ko ibin no ya ye kabo arayro ka wa bi muslima wa man dahahu khawfu halakin mutawaqqin nuzuluhu bihi min khawfi zalimin la yaqdiru ala muqawamatihi ni ma min fanasrana ni kala doni bingan kala doni fama jugu doni chin kala doni akene ganda ana dogore ni srano fananye ko mane makfere foisoro bisegi kisika bama walma isana jurudo ko jurubi la isana tiginye iti la dura foisoro wala tisongi makono abisongi malori ay ka do ka fo ko ki haklito ni ko flat be la kile Allahu akbar ya latif bakile ani salatu ala nabi siyekeme masi kana fo ko go ke fen tembolo mi gundo tembolo mi ala to tembolo shok jani kan dile go kala ne bela jere wallahi adra mana beki hakito nunna alkarna fanay wa halini nunun do la gele retika afle gaminu jeti danno ni srana parce que ko ko bana kumbe ko ka fani bana fragile mana mo ka ngi jando ni nairi ali ni shiti kan e ka do ka foko na fabi ala abina domi ka soro ko e ka do ka foko don e ba soro kumbe lambi bro ni ya jetimina nabillahi yunus alayhi salam alayhi suwan laifo bana da fi zulmat ay wele da dibula allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allah عليه وفو تبين كنا فاجي تبيني تكت تبين كنا وهكذا فرعون عليه لعنة الله نادى كذلك لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل يونس بن متى عليه على ويلي جليا كنا نقول فرعون فنا على ويلي جليا كنا الله أكبر ما على يونس بن متى كويل لنا فتعالى كنا كما كمل المسبحين لا لبث في بطني كنا كنت سوان لا فلو دوي عليكم بسوان لا يفوق كوني وقتي يوم الله أكبر على دل عليك سوان لا يفوق أنا كون كلام نبي ngama deli firawna tala ko gilana kuma firawna tama fonya yunus ta fi odo ko zongo bana kumbe ka fani bana fakimi ni della ni nani wala ko gilay na linye gilay tina gile ni ala kan ni ya rabbi ala kan beso ako shona tijan ahsa ka wasili kan ngonnana ako watawasaw bis-sabri watawasaw bir-rahmati ako kalandem ay ñola shu kabla sabalika ay ñola shu akana kasa ni ndiko tegenela ka ke monete kunai
ay agana nyola su kabla kele ni balaw ni fitna ay nyola su kabla sabali de angala mo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadra ismu kenenga ay blasrani minge kala dewni basobe ablasrani noni kala nu nya fam abu nafa basobe Allahu akbar minga doyama sera basobe o tigila mama wuli ka dɔrɔn ma koyi mais ko a yafa a y'a mɛn ko a y'a dɔgɔya a y'a mɛn ko a yafa deli a ko ni yafa deli jɛlen don ko a yafa o de la kalandenw ka ɲɔgɔn la su ka ɲɔgɔn bila sabali de kan ka ɲɔgɔn la su ka ɲɔgɔn bila ka hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ kalandenw nafa sɔnqiyani ko ten wa iyyakum thumma iyyakum an yuhmila ahadukum huquqa ikhwani akom mawmane be kan garda wede an kana farti abalmu ka hakiu balma ka hakin lalla kana farto lade mimma huwa jalabu mawaddatin aw dafu madaratin ibitika ibalma ka kanu sama ka to iyema ka kanu don ñogon ci akala ni ñogon ci o bi ken siramiye wuli ga joge ko fere ko la wal mani be ka toro ñuni ka bu islam ñogon ma ikala ni ñogon ma ni siramiye o fere ni kake ko ni ne bife aw i'anatu ala kurba wal ma ika de be gele do baka ika de be ka gele wuli ka baka wal ma ko ku ni sile mama e sika kumbe ya fam ibe fere ke ka kumbe فإن من ابتلي بتضييع حقوق الإخوان ابتلي بتضييع الحقوق الإلهية كم غومو ni yo tigala mo jarabi ni balmo ka hakela blali mama bi farti abalmo hakela labana otila ma bi farti ala ka hakela wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni al-abdi shay ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala be jonga demena ka jonto abalma ki ka demena madama e bi ki balma deme ikado ka fo tika ke balma nyeboyi ala e garanti de ta konni mama ya balma deme ala fana to bo tikila modi Allahu akbar kuma na o here kama ni bi yere ka herati i balma deme ika nyuma yake ika kunoronji yake ka to balma ma ika do ka fo ara sarayi nyuma sarayi nyumani wal jazaa'u lisan lisan wasunu qulubakum idha ra'aytum ahadan fa'ala haqqan yukhalif hawakum akwa aya dusukun danga aya janto dusukuna naye mogodo ay ko do ke chino nga mandi ikana tigi jugade kana tigi ko anaye ko mingeni chino nga kuma agoni mandi kanu fere meni chino kama akanu chingam wa an yuhibba lillah wa yubghida la Allah da tigi mi fo wori ni be ko fen kanu wala mo kanu kanu ala kama ni ba ko fana ba bi ki ala kama aw hadama batilan yukhalifu hawakum ay kolan kolono karka boyno ngam okku garli mane kana tigi konde ay kana tigi ko Allahu akbar fa inna dhalika ma'dudun min ash-shirki inda Allah bari ni mamin ci ko ki ala kama ikado ka foko surtiyani bo wele ko shirkul a'radi Allah shirkul a'radi ikanga jojo min tika jojo ala kana ko sallallahu alaihi wasallam ko shirku fi ummati akhfa bin dalil namli ala safa ko ala kana ko sallallahu ko flanga fiya ko alega mando na ko dogolembe kata halin tiginyen ta makanga faraka سمعنا برمو وكذا صون قلوبكم أما فعل باطلا أو هدم حقا يطابق هواكم أن تحبوه ما ناي كولون كولون كي والما يشيتوي ni o de bi au kan ni do mama ako kanu akan di do kama kanu ke o be sirkul amali de ka femore fara alaka o bi ko mina fo iliki ni do de ba yala ka patru mana limana jonyuma me cin kanu abin cin dungu kanu aba kanu fana uka cin de sabati abin galon kon abin galon dungu kon aba kanu fana galon ka wuli ka boyno akmana shawna tijan aka wasikan doyi kalandewni asoma ilema waqti lawal maga ko asoma wani
ay ala tano ko nun deminen ko aya janto ala kira ka kuma kanula sallallahu alaihi wasallam ko thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun ala kira ko sababin no ko bi makisi kiyama jodona ala jila sababi fana bin no o bi mo chon si makosa ako min me mo kisi o folo o yi ka salam alaji i ka siran ala ɲe dogo la i ka siran ala ɲe kɛnɛ kan ala ɲe siran ɲe i k'o de k'i ka silafana ye o de b'i kisi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa a ye silafana ta ni ala ɲe siran ɲe n'o ye i ka dose la kama o kɔrɔ ye ko e ye silafana ta e t'a cogo ka ɲi ka dɔrɔn kaburu dunge den ma o kumana bɛɛ k'i janto ala ɲe siran ɲe la n'i bɛ ko kɛ a kɛ ala kama n'i bɛ min to ye ala kama kɛnɛ kan ni dogo la o ye fɔlɔ ye a filanan ani ka kuma ni tiɲɛ i diminen do i diminen tɛ o min bɛ bɔ i da kɔnɔ jija o ka kɛ tiɲɛ ye kana nkalon tigɛ o tɛmɛnen kɔ ni ala ye se d'i ma cogo o cogo kana yaala ni ala ye kɛ fantan ye cogo o cogo kana décourager ni ye se sɔrɔ cogo o cogo kana yaala ni kɛra fantan fana ye cogo o cogo kana décourager ni saba in ninnu bɛ mɔgɔ kisi nka saba min bɛ mɔgɔ halaki o de ye tɛgɛma gɛlɛya ye hali ala ka hakɛw o ti di mɔgɔw ka hakɛw ti di o ye a fɔlɔ ye filanan ni dɔngɔ labatu de bɛ mɔgɔw ma ko sa i mana kɛ mɔgɔ ye n'i kɛra ni dɔngɔ labatula ye a ti ɲɛ i kɔrɔ ani bɛɛ ka kaba yɛrɛ la bɛɛ ka yɛrɛ bonya kumaba kuma fɔla a ka janto o la ninnu saba de bɛ mɔgɔ halaki sɔtiyani ko ala kɛra ka nin kuma ye ko kalandenw ka nin kɛ dungali ye k'a bila u ɲɛkɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na u k'u janto a la ani fana ala kɛra ka kumakan dɔ fana bɛ yen ko k'o jan an k'an janto fana la a ko ma tahta qubbati samai ilahun yu'badu min dunillah a'zamu min hawan mutaw a ko foyi tɛ sankolo jukɔrɔ batu fɛn foyi tɛ sankolo jukɔrɔ n'u b'o batu k'a sɔrɔ a ma kɛnɛ ala ye min ka bon ni nidɔngɔ ye nidɔngɔ labatu de ka ca ɲɛ bɛ jɔ batu ninnu ni batu fɛn wɛrɛ batu ni a bɛ ala kutaw ni ala fɔɲɔgɔnkow kɛli foyi t'a kɛ ni nidɔngɔ labatu tɛ a bɛɛ lasili ye nidɔngɔ labatu de o de kosɔn ko batu fɛn tɛ sankolo in jukɔrɔ n'o bɛ batu n'a ma kɛnɛ ala ye n'a fanga ka bon ni nidɔngɔ ye kumana n'i y'o dɔn i k'i cogo dɔn nidɔngɔ la i bi ala in siran ye dɔ i ni nidɔngɔ labatu cɛ ka tarasi bi taqwallahi fil harbi lin nafsi tuhfadha min sahmi al muqatil bi tursi tangala ɲini ni ala in siran ye kɛ tangala ye i ni nidɔngɔ cɛ yalasa kelenɲɔgɔn minnu b'i la i na garanti ka bɔ olu ma ni ala in siran ye foyi min bɛ se ka maa bali ka bɔ sɛtanɛ ma o ye ala ye siran ye fanga mana bonya i dusukun na olu de bɛ se k'i bali ka bɔ sɛtanɛ ma o de b'i bali ka bɔ nidɔngɔ labato ko kalandenw k'u sinsin ala kɛra ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam ko min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ko silama adamaden ka silamaya ka ɲa ko bi sɔrɔ de n'i ye fɛn to ye min t'i kungo ye fɛn fɛn n'i kungo tɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ karisa bi tan a y'a dɔ ta a y'a bɔ tan nɔ ka i sigi i ka wagati bɛn maaw ka mama kɔrɔfɔli ma yalasa ka maaw ka dawula bi ka bɔ maaw ɲɛkɔrɔnɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ye yɛrɛ ma ko sa de n'i ye nagasili gɛrisɛgɛ la ko kun ka ɲi bolo a tiɲɛni bolo foyi t'a se maa ma ni mama kɔrɔfɔli caman tɛ mama kɔrɔfɔli a y'i ka to i ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ bari ka d'a kan ala kɛra ko sɔlɔm adamaden ka silamɛya yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu fo i ka fɛn de to yen min t'i gɛrɛgɛrɛ ani k'i sinsin ala kɛra ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam la tatamannaw liqa'a al-aduwi wa sa'alu allaha al-afiya fa idha laqitumuhum fasbiru ala kɛra ko sallam ko a kana nata ko ni juguw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn maana i kana hami ni juguw kɛlɛli waati bɛɛ ala deli yafa la nka ni ala ye juguya latigi i kan i bɛ se ka kunbɛn cogo min i b'a kunbɛn o cogo la ka sabali a kɔrɔ i y'a faamu kumana nin kun ye kɛnɛkan jahadu de ye a ko nka bi a fini bɔlɔ bɛ bama lahalayaw bɛɛ lajɛlen kan o kumana
abin yini jonfe ika lafiya deli mawati be kelo bi wuli bagama kelo be wuli awa surtout anglais cleminu na amika awa nyogon on kerum du kuma kan jugu ye fa bela jelefe ni mami sera ka yere sembo ko la kala fe dire manka isegin gatika Allah tabaraka wa taala ma kasrala ni ika fole una ni ga kelo na o kan ko sobe o bini kala lewfe ika juguman kum meni nyumani wa bisabhi wal afwi anhum itfa'an li nar al fitnati mungama ni mo karamo ni misalela na fana firla bi karamo ne mana ma na fara ko kala ne sharti doye igani karamo ne kani karamo din ne ni fana wallahi mana mo kan ku janto ni yoro ni fana la bisobe o tamine ko sonjani ya ni kala ndo fi ki kana tu ka toro ka se muslima igadama ka sigat kada Allah tabaraka wa taala wa tibila jelena sonjan aka wasika ngonnana ayani ni kala ndo fi ako akana konkator ko juguma wal hadara liman taharraka alayhi sharru nas minkum an yubadira ilayhi bi taharruk bi shar ni ma min ga toro serima kasinga wuli ga jo kimme ta juru sara ite ko taala ma iti jigida alaka kasinga wuli ko mon ben ta juru sara nyere ko kala ndo nga ko chogo do fana ba barikada ka ni e alay joro do dima ala bi ijara bini danfew de ko toro bi sima fa bela jelefe akmana ikana foko ibiga haminyi sinkatro danfe no makulu jo inye kurwati bela jelena ikado ka fo ifende min chemay hikamula tayya artigibe ni kuma ni yorola to choktan ga kumay ngawe alaka ma badu fanay ka kumay ka foko kayfa yashiru qalbun suwarul akwani منطبعة في مرعاته أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته يكمل آياتك كيف يشعر قلب دسكم من نور جوج مندلا دسكم يكوكا جوج مندلا دسكم مسكا على جوج مندلا صور الأكوان منطبعة في مرعاته كسرو دمفم دبال يقرواتي بلا جلنا دمفم بيالك همين بلا جلين سنمي كتا دمفم دما كسا ينصرو وفنكا ينصرو كسا كيرتنو وفنكا كتنو كسا بتنو ولا كمنالا ni olu bana minene me enye koro ika batula ika wurdiula ika ala delula wakati be emanika ala delike choko walima emana inyesi alama chogo ni batuye danvendo de bina bana mine nyekoro kasay ni soro wakati be mana bisuko mi ko fle kadro danvendo ma akoyle ni ala chebi se ka jia chogo ni mande ni ma odabla be e ba ko e ga mena wurdi la mena la dilla do ma jabi porque yere de bi ka go malika jabi Allah danvendo nun toy minya dama wi Allah tabaraka wa taala bi na kera fengo fe kas ala de adama ala imbe anyina fi ale de ko kigade mana iri diskunje ala ka damfe nun te pew ka fa'iru qalbun surul akwani muntabi'atu fi marati am kayfa yarhadu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shawati dusku mi sega se ala ma ko jumela ka so dusku feregelembe ni do mo baraw do ngay emi kan do mo baraw ke mana dusku feregelembe noy ebi sugum bisega senya Allah tabaraka wa taala kuma nyola chugo am kayfa yatma wa yadkhul hadrat Allah wal ma abanata ko alaka don alaka kenega ka fara alaka ma nyumanga ka alaka fara alaka jonsugondi lenga ka suro alema ko kabo akan nyinan janaba ma mai nogole in mana fokibi gire ka talama nogo jumani e hasidiya juguya bisongoni wala ngona akode ba ko nogo oyi nogo mana ganjo de kambodi ma ni masina ka boduma ika do fara alaka jumanga abigeliya mana shuktiyan ka kuma ni kuma mbi nyon ta ko sobi wala ni mami sera ka sabali chenyeta ika do ka ko jugu nunu mi jamo kana ku kumbe ni nogo yani sabali
fo Allah tabaraka wa taala yeri ka jogiye wala arabi saranika o sabali ni gena anillahara ala ya to bi kono don fo ayo labangi nyumai ako sabur ye mubalaghatu sabur de ala de ka sabali ka boni bela jire to kuma kalandem an kan ke sabali baay ni ma mi gera sabali baay ibi to do man so nyena ito ilama ni su tara ka da qabru kono ichugro bo jigira qabru kono kay sudi ni ede kera o sunyi wallahi una do kuye ma saballinda una don ka fuko ay ndo nyesi ma sabali nafa dan talari ala bi deme juguka ni kera sabali baay way nyetay la harata iben ni yoro soro ni yoro la dan temina sabali bawo ka sara teba jodona igado ka fuko masito hojo ala ya jira ko aleka keleman nyuma ko da fara ban israila gauga ako bi ma sababu uyo soro ni minyi o sabali de ako aya jira qur'an ko fana wa alamu anna allaha ma as-sabirin ala farale mi sabali bawka ala illa kallige ka wala yusuf ma ako innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin ni ma min sana ala ni ka sabali ko alate nyuangelaw ka barajilalla o ba kalama yusuf balmo yu toro mi se ama winde mu mi sama ako labana chugo mi munye odi yusuf ma sabali ala wala grama wa in aqamtum fa aqimu mithla ma waqtum bi wala in sabartum la khairul sabirin ako nu yow toro ka dihun sama na masika munya koro aya ga jurusala ngana usaballa odi ka sabali bawma ayan cha manena ayan bi wolo lan ko mo minna na sabali kum konana mana mo ku janto wala sabali odi me mushkila mi mawu nyon ci odi ba bam piw sigi dawla yew konana wati bela jilela so jani limbe aka wasilikani ko temenengo so jani aka wasilikan do fanayi أقوى عليكم بالشكر النعم الواردة من الله تعالى بسبب أو بلا سبب كلاندم كو آية جانتو بركة الله علي هيرك مامي كنا جو على بركة الله علي دياكي كأدو بالا ayaki ni sababu do yela mala mal do ke adili tugrola walma ay dirima karoi kasore ma fuke ngabe karori ikado ka fu barkada mi ke choko jumandila ika ala batu tugwala ala hera min kiye akeka ala yini ni ala yi sufin kene yi ibo ke kala magali ke ala kula kana to salawatu katimika hakimto saliyorola mami ni imase ka ala barkada ni nengunye igalo ka fotigila ma ikera de sebato de nga ala ko fali ka ala barkada ni duskunye wati bela jelena iki hakimto al-fatiha kalanna nala nema dima alhamdulillah wal masuran bi igalo ka foko alhamdulillah ko korode ko tanumbe alay mana mogo la in shakartum la azidannakum ni ba fi herami bi bolo kana kotige ibe barka da alay ibe alhamdulillah fokke ka chaya igado ka foko madama kitoka igado ko ekan nema in kotige alakira sallallahu akum ma ko la uhthi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik ako ala neti tanni jati eka nyuma min kenne neti tanni jati eka ay bi ko mina fu yere tanni ki yere kan to ala ka jondo ko menno joni ay sam mbina ni ga ala batu yoro dola yoro ni igadu ka bala kereme ka kodolu dama ani jirdo girinde abi balo de la koi abi o jiremi ay sambina nige amala ko dal segele a fadle ala ko kado arjini nale ka hini ko ala ko afon ni nyere ka baray
alako okumana ni nema mingi anika batu wangu suma yusuma yasuru ala nyi mindama nyi nema aleka bara masiko barka dake kama kuma masi jiri deima kuma masi jima kuma masi sufendoma akumana malika akumana titana janama akwai ko ala nga su taina ndo ikar jene kono niga hine mana ala mana herakiye kana farnya keni jafarnya ka ala kuta naka nemai wodi mandi alai on nemai abigile ko korode boni kala mustadraju ala be jondo nege o ba kuta bitla ka hera surukan nga ba fe de kuma ko sanai la ngani ala ba ka jofi ni kuta ke be ibaya adefoni mini gersegela abin defoni bilaka kola ere bi nga soni ka foko nega ni kuta ni sema mana gala tan ikasek nga dalama ikatubi ka dalama wati belanjere na nyinne me belanjere ilahi lakal hamdu wa lakal shukru mithla jami'i ma ahata bihi ilmuka min sifatika wa asma'ik ala tan futugo shukchani u chama fu anye yanno nga ube kalambagaw din na kosoni mana ko shukchani ko abe kalandu mbagagali ni ala nema di mu'mima igi bolo bamane we fennani uti alaji femi mande ala ka ala ka nema bara nyawla misali ala kataki ka losa kataki ka jenewke mana kataki ka ribaw bara walma ka kika nyemoyo mini nyemoyo na fandaw ni joro walma ka salamu toronai ko sebiye walma ka mawga la mayo frasanai ko sebiye walma ka mawo toronai igado ka foko mauma ni yinni yono bara ni ala ka nemai ala ba ka nemai gosi ila je kono yanno ala ala ka gisoma bana ni proto ni jonyumami ni ala yake filima kodo yison segin ka talama tilela waqti bila irena chonjani ko wa usikum fi muamalati al-aswaqi ala muhafazati qawaid al-shar'i wa usulihi ala hasabi ma yu'tihi al-waqt gumbawmade ma binun fana ka bara bena logo fi konona ma ne ma min ga bara kera logo fi kono sugu kono ne ma min gilla mala malike ki dahiri min yini sugu kono ha waya jando ayala sharia binno fi sugu kono na ibiga kuma min fo sebeni ge maliko binno fi wasu ibiga bara min ke sebeni ge lo wasu mana chengo ibi finyindula nga nyini chengabe iba nyini chen watajannabu jami'a wujuhi al-ghushi wa tadlisi wa likadhibi fi taqwim al-athmani wa ittihami ma harrama Allah min dhalik bi nusus ash-shari ko mauma akaja toyela su konana akayi romajan namara modeli be femi toyo ko namara kedo tiga mina sinwali o sinwa nyuma yere fanati ko kana fu ko premier femi ti premier kana premier to fala ni deuxième mérite ni troisième do kana deuxième to fala ni nyuma te fiu kana nyuma to fala sugono ko ko jantola namara ka jido nonola kalabantia ngalon ka valeur do di wal ma ka somo do di femme ka so ga so ngi ani femme ni alo haram ya riba na nyu naw ko luke ko kala ndon bu yuro ma jan ka bona ala femme fi haram ya ni sharan ne si i chogodo i kana bla ko nana bari don ba ona nyu nawla hala gili sorore ثم إذا علجت الضرورة واشتدت الحاجة ولم يجد العبد ملجأ إلا أن يأخذ قوته مما حرم شرعا في الأسواق فليأخذ قدر ما يتقوت وليكن جاريا في ذلك على حكم المضطر
akunga mami ni kera kurotigi moyti bolo degu debika ko ni ibina kolo ke nununa kamini kola femin de ko jele mbawi ko sobi om ta ko fetu ko fal mutashabo ko iki chogodo ikaki ko minafo mami ni anibina bo anibina bi ko ngobolo nama dumuni do soroka dawa dala san sabisa ako kalandinga haramudunda nga kekko yi kana sala fana ta haramula de chogodo ko roy ko antino wa hasdikum أن تتهافتوا في المعاملات المحرمات شرعا تهافت الجهلة من العامة متجين بعدم وجود الحلال للمعين أكو موما كلامهم أكن أكيكم له مغطو تويا أو ديبيو لكو صوفيا ما منو نيو يروسنيا كبوجين يامي كوما أو ما نكنا تلاك تافرا جمع نعملون كا منو غبارة حرام دني وبا بسيفا بلا جليت ليا سرو سرو تشوكو bolo nyuma bolo jugu ba oba adun uba ko foita la ba ko haram halala hirto soro bilim e ga do ka ko uli mo ma ko salon ni ko kala ndum ko chogo do kana faro do ka chogo bela jirena bari allah tabaraka wa taala ba fu qur'an ko ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan ko ay halala dun akana tu shaytan mana Allah ya suru aya jigina kun gerengerne na ikada fini bolo be bama filama bela jelenga chogodon haram dun igi chogodon ala mana hakaza shawala tiyani ay wasikan chama mfo ni bonda mina kunga ay letre do fa ci letre o cira mo gerengerne سبتياني أجرا ولا تنقلنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آيات أقول إلى يد حبيبنا سيدي أبي القاسم العنابي الذي سيبنا كتر سلطان يكلا نينما كو أبي القاسم العنابي أي فولي داما أقول لتنا بولا سيبني بايرو كادرو نوي جوما noy hatage baye ahmad bin muhammad tijani ako nebi ko noron jani fi minni mana ebe joro minni ka hoy keke wali juye jafala ani bi joro ba minni kan yere sonala ko roy don nyina nam don nyina kana don nyini ko nga diplôme soro nga joro soro nga barada soro ko don nyini ni la nyini kan doy doni nyini la nyini ka ke ala ko de ko de mi ga ma chama fana mako sa ala ko barakela ula sawra ya ala ko ngani ma jukuro ko re bien ko bi ga mo chama mako sa duk shukran ye de de ga ngani ci akani dalandi ko fa innal umura kullaha fi yadi allah azza wa jalla ko be ala de bo wa mada hukmuhu wa qismatuhu fiha qabla khalq al adwan ko ala ka kiri anaka tlali kona ko la ka kumudani kuma fala yanalu kaminha illa ma qasama Allah qabla khalq al-ajwan ala yafهم lati ka fهم tlaye wali bitima ni mana ala ka tlali malati meni mi toso kuma kana fero tige kayira sengu ke ko ekate wali wi jakwala ay iba nyinala be ka gira alama min ngade ala yiboke yalla sayna sunu ka Allah tabaraka wa taala ka ko joro dima ay motew iba kede don iyere ne ala chegani bo ferella an ta'budu Allah liwajhihi faqat ala batu ala ni batuka kan gara batu kan والسعادة والخير أن تداوم على صلاة الفاتحة لما ولد به القلب كو إبي جانتو صلاة الفاتحة سوشان بي كلام ولا سوكو ولا صلاة الفاتحة كلامك كاشايا واتو بلا جلنا ثم أنا كلام أنكم بعرفك واسكامي دعوما نشوف جانك يا مركاني يودكوا ينوني أنك أنجاتو كماني ألكما وامنو يميني أكاكما وام يميني ودي أنك أنجاتو أني يوان جهكي kalandem ku jantu kuni nyogon cina bari kadaka anga tariqai
de tariqa la fsanti de barikada tariqa de do nyogo mina tariqa de do nyogo kanu tariqa de do ويؤذي شفيعنا إذايات بعضكم لبعض فلا تؤذوا شفيع عاهبتي شو الله من ولقتور كو أكاين الفتيم كنانا عليكم بباب الله أكو أو كان يغن تورو كو أبي أنغسنا دمبغا تورو بركة كا ميمي سنا دمبغا وديم تاما جودونا وي وكامرا لمغو نوكا كالاندوم كا يغن تورو Godo koson wasikan gonnana minu fara Cheikh Ahmed Tidiane kudi ka foko Afrika kalandew ni ko kanan toro kalandew ngai nyer dama ka nyawan toro ko di balite besron dongene wana kalandew anga nyoro manya ka bokoma anga nyowan kan nimi filila anga minana tege unsuru akhaka zaliman aw mazluma iban mamana fili akmana ajobalaw ajotalaw igademi kira ko ten sallallahu alaihi wasallam na jobala e bade mi chugo mandela bi jo akerefe ma mi ba fe ki dangara e bi jo akerefe abije abat du gube na yasro ale bi ki dangare mo do law mi ale bi ga kodo ge mi may ibade mi chugo mandela ibat gi mi na tigi ka fere bela jelenge abi bali ka bo ma chugo mi e ka ngane ka ne ge fiu aka choro aka makukasa atoko kachan aka makamudu kachan ekala nyini kana ke uchosila ne kala nyini kero igado ka fo shetani demi awiro kan mana kala nembe ka kan bela jelenga kunaja bela jelenga kisi wa yuhiruna ala anfusihim ala ka sahaba kumitindi kira ka sahaba sera ka koba keni ode ube mo were fasaya kuyirewi al ayasro digun shi bela jelenga mana kalandem nanyi nin fam anga jiw abi nyangolo sigu bi jangolo kalandem yirda mat islama be yela jilene ko mana bani Allah tabaraka wa taala fi alaka ambe sawa manga fotawla nanga ketawla alaka ya fam be la jilema anga jumu alaka be la jilem falen ko ni mawni kambe la jilem kuna jamana ka fitna alaka yirma ka bama alaka yirma ka bama anfa ani ankara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aba fe kunun ga ke chomi alaka kunun ge akala yini aba fe la halay ko buli chomi alaka asabatu chokola alaka abdusukun lafiya alaka abdusukun lafiya malika dina chini kala minum be anno alaka ke sutoroma alaka ku sutoroma ko chini se ngadru yeroma kasalama dem kasalama sa kuruta ma minum bi sori islamu nyonche ka fona do islamu nyonche alaka islamu kisi utoroma islamu kisi utoroma alaka islamu ya demenento yanga jamana bonan jamana tola islamu ya sangur dare do ka jamana bonan jamana tola ambe sigida mina yanno amba ina Allah tabaraka wa taala fe alaka yuwa alaka kisi ke yanno alaka tanake yanno rabbi ka nyon kanu nyon bonya minni obi ya alaka do faraka alaka hera jidi anuye sirfu minum biyanno anga foli kengram mi ka tuma ambe bo kengram nyini ufe katlaka hakito nyini ufe kenen nyi ka kenede ningunye dakunya damado ni ala no yamma suina ka ala se siratul qawma anani rew ala ka ambela jelena fanai andra mo nafa Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu ala ka anki aka kalande nyimomi kambalo ka fatwa ka tunwa ka kambela jelena kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana ni wali biano